Kidam tang arkoi ni phai plia da por phai pho por malom dilai police station angkang kido Lahorijan Patrol Post along kai kia son kiton kilang lapen towar pi ka kuruk dun ahut humni tata yodha garia long pen aronre pen ke pon ahor ke air kenep dun long Bangso puthak Lahorijan Patrol Post in charge Jiten gogoi pen angke pachini pon atengke labangso ahor hojai pen sikewan lapen kohima an ke pali jia phansi ke mang pon padu pon pusi than pon Bonda rai komasai khia tumkiri ka kuruga sai kideng hutsi NL07 AA 1731 pen AS01 PB 3829 atrak long butia cartoon long ke patu joy aronre ahor nepon long lo labangso ahor hi thia long anam laki lak troxian dak doji lapen la so sai lang no kachirap bang ke thoma tuma phan nep inang kon chek loputa nang pachini do bangso aronre pen ke pon atrak lapen kachirap dun bang ke thoma tuma phan no namat Dilai police atum chepari deng ponsi Dilai police station along si thapon thotlang puta pachini ponthu Dilai pen bijoy rongpin karbeng long lai